Blessings and shalom to you all. Taya manuia. Ia o te whatalofa atua i le swafa pelepele o tātou li faalogo Yesu Keriso. Ia o le swafa lava lea o mwhai on tātou whiloai i luma o nuu ai le otua nuu. Ia o le swafa fo i lea o whapena. O lunga i pele au ina o le masina. Le sunga au na tofia le atua. O feoi o le tala lelei. Ia le paia fo i iau sina po toi utaia. O le paia lava lea i tupu mae ta paau ma ainga. Pa le upolo ma whailaunga. Pa le tua ma tausi. Sa o au ma au manga. Te ia o lava i o tō walo ma tatu whanau. Ia su fo i le sunga i le whaatonu le nei. Le tio whasalalau le Global Kingdom TV channel. Le sunga i lia Pastor Mikaele ma le whatua ia Sarah ma le nofo alo. Ia mese fo i le pa ia lasilasi o le pulenga ma le au whaingaluenga. Ia mese fo i o le lava loa shio tātou watunu. Ia whatalofa, talofa lava, malo le pale, malo le fulau. Tai au manuia ai laua maua i le alofa ma le anga lelei o le tātou watua. Ia o le whaupoponga fo i le nei ma le tōso ina o le tātou pol kalame o whaingoa ina o le FAAVAE o AIGA. I le ulutala e whaapelo na whaitawina. Ia le lau whaalongo i le fetalai mai o le Atua. E inu malie ailo AIGA i whaamanianga. Listen carefully to God's voice above all others, and your family will be blessed. KENESE lo na mta upo e ono alon fai upo mwambua si e whaangati fai upo e lua si lua. E whaapea lo na whaamtalaina. Fai mai na uanga sala o tātou ulua i mātua po ulua i tangata na fai e le Atua. Ma ua la pa ua i le angasala, ma ua maala iai. Wale ngata i whaasalanga na tuuina ia i la ua o mai lava i neyo na po. Ai watulia e sia fo ina il whaatuanga. Ai ngā lulue le ele na whai mai ai. Amini. Whai mai watupule ngā whao a tamu ma ua uluola. Se ia o lava ia anua e peo na tā ua mai le soni nei. Whai mai a o noa ua alofangia o ie o. O le tangata mi o tonu o ia ma le sao. Ie tupulanga mai ia. Sa whiwa i fo inoa ma le atua ia o na po. Whai mai o noa la e tupunga mai o ia a tamu le ulua i tama. O noa foi e a toa ia te ia o ngā tama e se fulu. Mai lava ia a tamu se ia o mai a noa. Mai a o ia foi wasili o na alofangia le atua. Ona o lana amio. E amio sao, e amio lelei, e amio tonu. Toi faalogo. Pena ona fo i noa le atua. Pa mai wa sila atu le atua i le lalolangi. Whauta fo i wa leanga lava. Awa o tangata. Uma ua leanga lava ala to wa mio i le lalolangi. Pa mai ona fetalai atu leo le atua i anua. O mai o uluma le i unga o tangata uma. Wa wa tumu le lalolangi le sa wa ma le angsala. Whauta fo i. Wa ulava o te whaumatia i la to a toa ma le lalolangi uma. E le whaavavau fo i ona whina o lo uanganga ma tangata. Amen. Ona fetalai atua i leo le atua i anua. Ia e whaia se vaa mo oe malo AIGA. Ile la au le kofa. A toa ma whaatonunga uma o le whausia ino le vaa. E pei ona tā ua mai ai le soni nei. Whai mai na le whaalonga le toe ino nua. Na maafuai ona ia talia le whaatonunga. Ma a mataloa ona whau le vaa. Whai mai au le whauina le vaa. Na mua lava ona deliver le message pena communicate. Noa malona AIGA. Tala noa ma whaailoa ia le whiau ma le whaatonunga. Na au mai le atua. Wa mai na uma ona momoli le message lea mai le atua. Ona ia toe. Tau wala au lea ma tau longo atu i tangata. Ina ia o mai e whau le vaa. Au wale whaau la tanga mo i la tō. Wa mai e peitai. Na amu. Wa whai tangata i si toia ina. Whai mai ai ua le angalo na mawhauwhau. Aonua, nele avea ia tūlanga ma mea
na solo muli pena faavaivai ai o ia auana ia talitonu ma le faatuatua i le atua e ola ai o ia ma lona aiga fai mai e se lau lua se fulu tausaga le taualaga ai sinei toeaina o tausaga foʻi na ana fausia ai le vaa i le usitaʻi o noa ma lona faalagolago i le atua o le faataʻitaʻiga lelei la o le aiga o noa. This is the good example for a person who is listening carefully and do what God says with listening and obey. Noah's family, the wife or the woman, is not mentioned properly in the story, but his wife, his 3 sons and their wives, they all worked together and built up the ark with the unity. O le unity la lea o le galulue e faatasi ma le feoeoeaʻi ina ia taunuu le poloaʻiga a le atua na poloaʻi atu ai iā noa e pei ona taʻua mai le lesoni o i foʻi lena fetalai ai le atua iā noa na te faatumauina laʻu feagaiga ma oe e lē pei la o le feagaiga po le covenant lena osi a le atua ma atamu le amataga e pei ona fai atu ai le atua i le upu lea o le aua aua e te ai le laau e iloa ai le lelei ma le leaga e leʻi usitaʻi na leʻi faalogo a tamu i le atua na lē oo ai le viiʻiga o le atua ina ua lasoli le feagaiga lea ua laaʻai le laau ma ua lapaʻu ai le malaia aisea leaga le faalogo lack le listening lack le communication leaga le communicator a tamu iā eva o le mea foʻi lea na faigofie ai ona faaosoosoina i le tiapolo po o le gata lea a o le feagaiga lea le atua na fai manoa famai ia le atua o te faatumauina lau feagaiga ma oe e te ulu atu foʻi le vaa o oe ma ou atalii ma lau avā ma avā o atalii faatasi ma oe my but with thee I will establish the covenant with you. Thou shalt come into the ark, you, your sons, your wife, and your son's wife, together with you. Ai le ngata foʻi lea, le feagaiga lea na osia i le nuanua, ina ua uma le lolo ma faaumatia ai le lalolagi tuai, ae faaolaina ai na onoa ma lona aiga uma, atoa ai ma mea ola uma na taʻilua mai i le ituaiga. Amen. Amo ia noa ma lona aiga, auā o le lelei o le faalogo na mafua ai ona usitaʻi ma faia le finagalo o le atua ma o le ona ina foʻi le anoa o le atua na afifia i totonu o le alofa lea na tino mai ai le faalogo ma le usitaʻi poloaʻiga uma a le atua na afu ai ona manuia le toeaʻina nei ma lona aiga manaia le faataʻitaʻiga lelei na faia e noa mo lona aiga le aiga na faavae i le atua. Amen. O a mai la oe ma lou ai faamata o lelei lau faalogo i le fetalai mai o le atua faamata e le o lack lau listening ma lau community lau communicate ma lou aiga i le feʻau po o le finagalo o le atua e te faasoa ma kiliva atu le message aogā i lou ai faamata o tutū faatasi unity magalulue faatasi work together as one lou aiga e fausia le vaa o le faaolataga ua na o se tuualalo ma se toe fagafaga tamā tinā o oe ma aʻu ma i tatou uma o ulu po o taʻitaʻi o tatou aiga tautuanā ma oe lou aiga vaai po o fea o loo tutū ai vaai nei toe a lei ifo le igafo ua magoto atu i le loloto o le moana sausau taimi lenei o oe faamaopopo lou aiga aua neʻi mapu le taulogologo talatalanoa ma fefaasoagaʻi i le faatuatua talitonu ma le faamoemoe o mea uma i le atua e manuia ai oe ma lou ai aua neʻi ofi mai tu ma aga mai fafo i le social media ma technologies faaona po nei lea ua influence atu ai le environment po le siʻosiʻomaga o totonu o tatou aiga ae mese lava i o outou alo ma tatou fanau
Aua fo'ina I whaatanga te tono o tātou ainga. Le upu lea o le human rights. Aua o le human rights po lea ia te tau lea ua leanga ai o tātou whanau. A o te ngi atu loa masasa o na oso lea whai mai e vili leo leo. Oi, a vili leo leo ai lea se iwa ai o le tama ma le teini. Pena whaapewhea le tau singa o oe o mātua. Mai le iwa maasina se ia o na e matua ma ave o le a o. Tango I whaawasenga I fo tau singa le nā mō oe o mātua. Mai lo la ititi se ia o na e matua. O le a inga fo I o mātua, o lua I whaia o ngā ia na e loa ai le atua wasa o a oina ai oi. Ale o le nā ua oso I le commit suicide. O le isi mea ua whaila o whiwhiringa sa o loto. Ua whaila ua ia te tau ma lau whiwhiringa. Pe e te fia teine, like whawhawhine, pe e te fia tama, like whawhawtama tulo. O le upomoni le ne o te fia ta uatu. Mātua, ta mā, tina. Aua ne tu whawina alo mā tātou whanau. Ta ui ai le mea moni. E na o le lua lava I tu ainga tangata na whaia le atua. Only 2 genders na whaia le atua, male and female. Na o le tane ma le whawhine. Not a whawhawhine o a whawhawtama. Ele a whaina ia te au pe e te ita pe te tō tā mai mai. Hate me as much as you can. But I am telling you the truth. And the truth will set you free. Amen. Ele a oa ia lau puata ma whainga. Ele a oa ia fo ia le matapia le Manaia. A tau lava ina o whaololo ma au, ma o pipi le mau atu. I se o lenga ma se tua lalo I o tafutafu. Ina ia tātou tutu whātas. E ala I le tatalo ma le anapongi. Aua o le ki lea e peo na fetalai o Yesu ilo na au soo. Ua na o le tatalo ma le anapongi. E mawhai e mia whapia. Ia FAAVAE o tātou a inga I le papa mausali. O Yesu Keriso lea. E manuia ai. Beifo yo na whamanatu mai. I Ioane ilum tau pe tolu lon whai upo sifur maleonu. A wau whapea lava na alofa mai o le atua I le lalolangi. Wa ia au mai elo na atali e tō tasi. Ina ia le whanu se tasi. Whaatua ia te ia. A ia maua e oe, maau mai tātou uma. Le ola e whawawau. Whamai o le ola le wo uma na ia saunia mai mo tātou. O si tai nei loa ma faalogo manini. A wao le usitai. I sili lea I le ngā o le mamoe pua. Ma le faalogo. I sili lea I tau lau. Amen. E o tātou talo. Le atua Manaia lo mātou tamasi sile se. Ile mai Yesu Keriso lo mātou li whaola ma le angangpa ia lo mātou fisoa swanisili. Wa mai anei le ngaluenga le tangata whataua. Au atu ina atu le ngaluenga mana lo angangpa ia. Se ia whaapupula, ma whaamanino, ma whaamatala lilo, ma whaamatala loto, laua fionga ile ayo finangalo mo mātou loto. Se ia whaamala malama, ma whaapupula ina pea le winga moni, o le neife au fia tau moli moli atu. Ia e whaamanuia iau au na tutofi, fe oio le tala lelei, o au whaalupenga o eo lo whaafale le malu manopia ia iso o stafa le lalulangi. Ai ale tala ina o lo finangalo pa ia. Ia whaamanuia le nei au nanga le Global Kingdom TV channel, I le ua avea ma whaatonu, lau le sunga ia Pastor Mikaele, ma le whaitua ia Sarah ma le mufo alo. Ai mese au na uma o eo lo lang sua ma so tau au ma le nei, au nanga, le pūlenga ma le au whainga luenga. O ma la tau lo whapena o na whaalau tele, ma tau longo, le whi au moli, le aso le tala le leo lo malo. Ia e whaamanuia fo I se tasi o whaafonga mai le nei polo kalame. Na ia whapena o na iai se anganga e ai ina mamanu malo ina pea mo oe malo finangalo. Ia e whaamanuia I tamama tina o ulu ma taitai o ainga taitasi. Ia maua pele tō whapa ia ma le tō whapa ale atua mai ati oe.
ina ia taʻitaʻina ai o matou aiga ma faavae o matou aiga le papa mausali o Iesu Keriso. Ina ia faapena ona manuia ai o matou aiga ae mese le ola e faavau o uma na saunia mo i matou. Faamanuia mai matou uma i lenei taeao e ala lava ia Iesu Keriso le ao le ekalesia. E ia tumau mai o matou luga ma lava ma le lalolagi atua. Le manuia tele oe le atua le tamā, le atua le alo ma le atua le agaga paia. Mau ma mafuta ma i matou nei e o le faavavau faavau. Amen ma amen. To God be the glory forever and ever. Amen. Shalom, shalom, and God bless. Ia manuteleina lenei aso i lava singa o faivalo filima matiute ia awalitia mea uma i le mana o le ale alofa ma le anga lelei o le tātou atua. Ia tumau atu pea te ia lona vi inga i faavau lava. Amen ma amen. Soafo Yesu. Amen. Alofa I atua oi a e malanga se ia muta le nei folaunga ia faatutua ma faamomoe e tuma pea fa ia fa sili lea pe o te tautala I ngangana a angelu pe fai moa u le lalolangi malana mamalu Tutua pe asavali ialanga ia fa moe e malutia oe I faingata ia manatua ole lenai falanga ia fatutua ma fama moe e tuma pe